Zdravo, djeci! Moje meno Nataša. Jak i vi i ja po cali dzień doma. Da vas povolujem, že bi sme še vjedno bavili. Šima prešla i stihla jar. Co znači, že pomali možemy odkladać všetky doti češki i cepli žimski šmati, bo nam teraz še menjej budu potrebni. Keď som odkladala šapku, šal, kaput i rukavici, pri ormanju u kuciku spačela sam jednu torbičku, z ktorej coška vykukovala. Približila sam še, ošacovala, ali i dalje mi nie było jasne, co še tam nuka skriva. Odlučila sam, že ju ukažem vam, a vi mi sigurno pomognete odhadnuć, co še to nuka skrila. Ali, že bi to bilo prave nespodzivanje, peše mocno zađmurce i dobro sluhajce moje slova. Oči otvorce, až dok čujete da jaku životinju, ktorá má len dva nohy. Može? Zebra, žaba, zajac, konj, pes, ljev, govlja, covarica. Može teraz? Ša hej, govlja to ptica, a ptici maju len dva nohy. No ale teraz švitko ošacujce, co zo z tej torbičky styrči. Dobre, opačce. Na co, že vam zdabe? Abo za co, že bi še to moglo hasnovac? Z čoho, že je napravene? Ma jakuš cirku, prez ktoru mož predzać palec. A može i zakuknuc. Za co, že bi ja to mogla pohasnovac? Macie ideju? Pošeptajte svojim rodičom, a oni mi potim prenješu. Možem vam len povez, že to coška, co mi calu žimu stalo u kuciku za rucene. I ani raz sam ho nje hasnovala. A teraz, kad prišla jar, jagod kad bi še pitalo vonka. Znace može być išće da ko, kto še pre žimu zadzeje, abo še da gdje skrije, ta čeka, že bi prišli ceplejši dni i že bi prišla jar. Może być jaka životinja. Ša znam, medvedzi již, ktorí u žimskim snu. Abo može być govlja i lastovka, ktorí čekaju, že bi prišla jar, že bi še vraceli znova do naših krajov. Jar to ta čas roka, keď še priroda budzi. Na drevoh možeme vidjeti kvitki, rošnje trava, a u travi polno kveciki. A kolo tih kvecikov coška ljeci. Ali to nje ptica. Cože bi to moglo ljecic, a nje ptica je? Jest ih polno. Drobni su, a maju až 6 nohi. Ta jedni z njih taki dopiti i nje daju nam mira keď seme zaspac. Jak sunjoga abo muha. Ta jedni z njih nje maju baš prijemni pah, jak šmrzaci Martin. Ta jedni z njih vredno robja svoju robotu, jak pčoli i bramuški. A veli z njih še kruca po lisoh abo kolo kvetoh, jak boža katička i motilj. Všetky вони še z jednim menom volaju insekti. A ja vam nješka ukažem, jak ih možete napraviti z doma od paperu. Ta už keď ne možeme uživati z jari vonka, možeme napraviti z jar u naših domoh. Za toto bawisko wam potrzebny papier z insektami, który możecie wysztampać albo z dačiu pomocą prerysować. Flomasteri, drewkowo pečaci albo da co drugie, z czym będziecie wyfarbiować i nożniczki. Za początek wybercie jedno albo więcej insekty i wyfarbcie ich. Kiedy se wyfarbeli, šlidujući kročaj to vyštrihnúť i sklopiť ich. Uči vam pomogne da to odrosnuti. Vyštrihli sme dookola i zaštrihli z jednog boku kuz od hora, a z drugog boku od dolu. Napravime jedan kruh i udzejeme. Teraz insekt porihtani za prave bawisko zo z vami. Lohpajce ho na jeden palec. Možete mu zdumać z meno, že bi to był vaš pravi ljubimec, który vam zleci na palec każdy raz, kiedy vam dopito. A jak i każdy drugi ljubimec, i to ljubi jest, ta ho potrebne perše dobre nakarmic. Stumajce, co to vaš insekt bude jest.
To може бути, наприклад, wszystko, co белавej farbi u vašim dome. Pošejtajte še zo z njim po vašej hiži i probujte prenajst co vecej predmeti belavej farbi, ta ih dotknice zo z njim. Або wszystko, co okrugle, jak švička, selotip, gombička. Keď ste ho dobre nakarmeli, teraz má moci za putovanje zo z vami. Vyrysujte na paperu rižne linije. Položte ho teraz na jeden drugi palec, żeby ste vidjeli jak še znajde na drugim palcu. I pomali provadce vyrysovane linije. Merkujte, żeby ste nie zišli zo zdrahi. Keďže znáte nejakú bukvu, slobodno ju vypíšte, takže so s vašim insektom prešejtajte po nej. Môžete až i povesť daco, co počína s toto bukvu. Ja napísala bukvu M. M jak mačka. Можливості є звеля. Можете додати кветик та пробувати з інсектом дорушити кветик, так, żeby zleciał na kvet. Пробуйте і другий. Можете здумати деяку приповедку, або аж деяке змагання між ними. Або дати цілком третє, деяке ваше бависько та нам предложить, щоб і ми пробували. Бавте się z nima, літайте і уживайте.